Sanibona bafethu, bese ngiyirekhodile le part le engiyenza la bese ngiyoqeda kahle kahle but nga-realize ukuthi sengithathe isikhathi eside kakhulu ngiyenza ngi-refine-a. So basically i-animation ithatha isikhathi. Kwezinye iy'nkathi even into esimple kanje uyadinga nje ukuyinika isikhathi esingango-2 days, 3 days, sometimes even iviki ukuthi u-refine kahle sesesaqala yabo leyo nto leyo. Ngizoyiqala phansi in a way yokuthi ngisho ukuthi okay, after leya process esesiyenzile yokublokha wenza kanjani kanjani kanjani, sengagxili deep in each and everything yabo leyo nto leyo, ukuze uzokwazi nawe ukuthi okay, ubuke lokho uthathe lawo ma-notes and then bese uyahamba-ke u-refine i-animation yakho with lama tips esengikunike wona. Vele ngeke uyithole ibe-perfect uqala but uzobona nawe ukuthi okay, ukuthi ngikwenza kanje and the more wenza the more practice because awenzi le video kuphela bese ugcina la, uyaphinda futhi uzame again ngohlobo oluhlukile lwe-video. So kancane 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 using just lawo ma-skill set nama-tips engikunike wona and then umsebenzi wakho uyaqala uyapolisheka. Yes, ungawenza ube simple emehlala phansi ehle nje straight ehlale phansi ephakame. Usungakwenza lokho manje, I'm sure kuzinto esengikufundisa zona usukubonile ukuthi into ongayenza kanjani leyo. But this is where if you wanna take things further-ke manje ukuthi i-animation yakho ibe polished just kancane, you know. So yeah, ngizoshare nje lawo ma-tips ukuthi okay, for lokhu mase ngisuka lana ngenze nje for unyawo, ngenza nje for ispine, ngenza nje for inani nani nani, yabo izinto kanjalo. Ngiyabonga, siqaleni-ke. Njengamanje uyabona ukuthi umzimba umuva kanye kanye uze la. Sinalama keyframe nje but lama keyframe aqondene nomzimba wonke, not with i-controller ngawani ngawani bese phinde ehlala phansi futhi. Le animation is fine, yes, but ke just nje uku-summarize izinto to keep things short. Masuqedile i-blocking kanje just like kade senzile, usiyabuya futhi uza kwi-frame yokuqala. Sometimes uyaqala ngokhalo, sometimes uyaqala ngenyawo. For example, because la uhleli phansi ukumuva kwami inyawo ngeke i-affect laphaya kangako, yabo. Sengizoza khona ngenze sure ukuthi i-reference yami iseduze kancane makuthi angiboni kahle, yabo. Scale it down. Okay. So masibuka unyawo laphaya luhleli luqala ungimuva kule frame le. And ama-keyframes alana aseqalile vele ayamuva cause apply yonke indawo. Limuva from laphana and then lihlale phansi kule frame le, yabo. And then lolo lingale while lisuka lolo lingalena alisuki, liqala ukusuka laphaya, leli sezohlala phansi vele. Melisuka mase lizohlala phansi, lolo lunye suke sehleli phansi. So ukubuya kwakho-ke manje ukubuya usuzo-refine izinto ey'kanjalo. For example, so select lolu nyawo lolo, sibuke lolo la ukuthi okay, limuva from laphaya, then senze sure animation yethu iqala khona u-frame 12 lowo, and then liyasuka and then lihlale phansi right there around u-frame 35 bese ngiyakhona, yabo. So uma kuthi unento emuvayo nje imuva kanjalo, sikale lokho, sibuye size kulolu nyawo olungala, lona liqala ukumuva somewhere la ku-26. Siyazi le keyframe le kuma-lokhunga kuma-tutorial esesiwakhavile ukuthi ngoba iqonde kanje kusho ukuthi akukho movement at all ekhona. I-movement ikhona lana nje ongekho khona ulayini la. So liqala la lihambe le phambili, from there yabo kuhlala ilokhunga isisende okusho ukuthi suke selifikile kahle kahle la, and then bese sisa phambili kanje. And then from here what do? We come back to lolu nyawo lolu la liqala khona u-frame 12 angithi. Sizoklikha la kulento engathi umuntu, size la ezansi kwi-motion path and then sishintshe la sifake u-manual range, ne? U-start frame ila sifuna kuqale khona ukubona khona ukuthi i-animation yethu ihamba kanjani, of which is frame 12. Sifuna ugcine around 36, sifake u-36, then bese sithi calculate. And then mase si-calculate-ke ngifuna ibe ngala le lokhunga lo layini loya ya. So lana ngizoklikha la motion path and then ngifuna ube ngalana-ke, ngalana ngizoklikha the same option, okay.
and then busiya-analyze ukuthi mayisuka la iza la ihamba kanjani. So ngiyabona ukuthi unyawo lami liyaphakama lihlale phansi but ukuphakama kwalo khona ithuli la ebizwa khona ithuli la ebizwa nge-annotation eyokudweba ku-Blender. Uyakwazi ukushintsha ukhala la uligqamise uyidarkenishe. Unyawo lesi la liqala khona lesi liqala mala luza ngala, and according to my analysis alisuke liye phezulu lihambe kanje. No, instead into eliyenzayo liyadonseka liphakame la and then bese lizohlala phansi kanje. So iphezulu lakhona lima la yabo. So uku-analyze into ey'kanjalo ngiyakwazi ukubuya la ngizolicima lento le okwesikhashana or vele ngiyidelete kanje. Then ngibuye kule tool le u-transform. Lo layini lona ngikala ngawo ukuthi okay lisuke lapha leza la and then sengiyaliphakamisa la ukuthi libe kanje. Seliyasuka lapha lizohlala phansi kanje. Okay. Nanokuthi melihlala la alikho slow ngale ndlela just like ku-slow laphaya. Sicontrol kanjani ukuthi lisheshe lihlale lingabi slow liyohlala phansi kanjeyana. Siya kwi-keyframe eseduze nala ehleli khona nje la eduze sipresse u-I yabo, and then bese siyayihlehlisa leyo keyframe kancane bese sihlehlisa nale just kancane nje. Mawuza lana uvela uthi update, ma-update mase siplay liyashesha ukuhlala nawo. Mhlampe lo simsondeze even more just nje ukuthi lithi qa update simsondeze okugcina. So awubophekile ukuthi ufollow exactly but nje anything ekwenzela isense. Play, I think eseli right ke manje, and then bese siyabuka sinale so nayo soyiqala la ku frame 12 unyawo lwethu lihamba ligcine la. So ngizothatha le frame le ngiyibeke la cause akho movement ekhona ngithi. So ngenkathi edonseka kanje ngifuna engathi uyadelaya yabo ufacea leya direction leya, and then emesefika la phezulu bengathi uyaqonda kanje, and then bese ehlala phansi ke mhlambe before ihlale phansi kube ngathi uyaphakama so, and then qa kanje. Okay, and then another factor ekhona ilento le yokuphakama konyawo left and right. Yona ke ithatha isikhathi eside ke cause inyakaza kakhulu. So for example mesiqala la unyawo lesi uqala la ukumova, so sengizomsondeza ku frame 12 kahle kahle, then liphakame mhlampe simphakamise just kancane, and then unyawo lesi bese lihlala la around frame 31, and then sesothi sifake i-keyframe, and then busiya-analyze ukuthi luhamba kanjani lolu nyawo. And then mesihlala uyaphakama kancane, not kakhulu, just nje kancane. Into ongayenza futhi ukukophisha le frame ngemuva, Control C, Control V, and then bese umphakamisa kancane bese uyaphambili uyaboya phansi until that point. Silethe lo la, singathatha ngisho lo Control C V, and then bese uyamehlisa kancane. So i-movement yethu usehlala phansi ephakame njengalaphaya, then uyaqhubeka la umile kancane yabo. So sokumehlisa, and then ebese yaphakama lapha ephakame kancane kangaka ya. Akaphakami kakhulu, just nje kancane. Sidelete leya keyframe yabo, sesihamba one by one manje. Umile I like leya movement encane icishe ilingane yabo, of which is i-right. Iqhubeke ime, uqala ukunyuka kakhulu mase ezofika la phezulu just kancane, nakhona kanyuki kakhulu, then uyambuyisa. From la sifuna engenyuki kakhulu uqala ngithi. So faka i-keyframe la cause vele kule point le uhamba kancane, mhlampe nje smooth just a little bit. Bese ke eyinyuka fast ke lapha sibuka lapha isende sinyuke fast until that frame, and then sesingamnyusa ke fast kanje. Okay, so mase sithi play yabo unyakaza njengonyawo lapha uyanyakaza enyuke fast, and then ehlale kancane futhi khona akasheshi ukwehla. So sesingakhopha le frame, Control C, Control V,
sikumuphakamisa just kancane ehlale uqala ukwehla mase laphaya sidelete lo, thathe lo Control C V, then-ke sesingambuyisa just kancane sithi kanje, uzobuya ethi ephinde ehle, singamdonsa lo stretcher nje lapha straight, then just i-movement encane leya nje yokuthi unyawo phela lomuntu, then sibuke ukuthi uqala kuphi ukwehla uqala la, so okusho ukuthi it's around le frame le, lona sesingamdelisa X bese sibuka lapha nenda ukuthi kwenzakalani. Into engcono ukuthi sithathe lo Control C V simfake la kuze ngabi na movement, and then-ke sesingamusa maybe phansi kancane, mhlampe simbuyise futhi kancane, just nje laba benzela ukuthi kube ne-movement ekhona engenkulu futhi nakhona yabo, just leyo movement mayinkulu uya phansi sithi uyibuyisa kancane, asikayithindi i-graph edit phansi ya, and then-ke usezoqala ukwehla, sothi yabo ukwehla kwakhe ufike ngathi uyaphoza laphaya, so uzokwehla ethi bese ethi pause, then sidelete lo bese siyabuka ukuthi wehla kangakanani, ukakhulu siyabuyisa kancane, uyehla kangakaya, yes, ehle futhi ebese yama laphaya, just down ebese yama, so sokhopha lo Control C V simehlise kancane, sidelete la frame, lamanye ama-frames akhona ila besihamba ehambe ebakhona sifaka la amanye eqondene nala amanye, but sesiyawadelete manje sesenza okuqondene nalo specifically yabo, and then lana u-sort of uphozile engathi liyanyuka kancane, so Control C V ngathi liyanyuka kancane nje kanjeya, liphoze futhi empeleni ngathi liyehla until this point, so khopha lo CV and then ngathi liyehla kancane kanjeya, ngathi liyenyuka laphaya, qale lihambe kancane CV and then linyuka kancane kangaka, and then bese linyuka kakhulu selizothi qa ngala yabo, so Control C V senzela ukuthi kube yi-same location, and then sesiyasuka from leyo location, and then-ke ebese yehla-ke ngingaletha nje la Control C V and then ebese yehla kancane, after lapho ebese yehla even more, let's say until this point, ngithathe lo ngimbeke la, ngikhophe lo, and then ebese ehla kancane-ke noma nje ngamdonsa efike lapha, lo ekugcineni ngumdelete, then bese sithi play. Okay, usehamba kahle-ke yabo, and then usungabuya-ke manje uze la kwi-graph editor, into esiyimuvisa kakhulu kuyena ile rotation angithi, unormalize uklikhiwe, suzobuka i-curve yakho uthi kuyi-refiner, especially lama phathi la amile khona anyakaza kancane khona yabo, just nje ukuyiqondisa, amanye ungawadelete ukuze be-smooth kahle, la liyenyuka then bese ngathi liyaqonda lithi ungaselector just nje ukuthi ube nolayini o-straight kamnandi, then seliyahlala phansi bese liyabuya fast. Mase uqedile lapho ungakhohlwa ukuseva, so lolunyawo selu-right yabo, into esengiyenze ngala usungayenza nangale, yayibo leyo nto leyo, same thing applies indlela olunyakaza ngayo, and then-ke ngeke ngilenze lolu but mhlampe let me do it, kodwa ngizo-fast forward le process le, but ubone ukuthi ngenza kanjani, it's just the very same thing ukuze nginganweba ividiyo ukuthi ibe yinde kakhulu. Before uqhubeke mase uqedile lo line lo owalolu nyawo, but angisawudingi sengidinga ubona waloya, so uza la ezansi ku-motion path, uklikhe uthi kanje loya X loya udelete, ubuye uzoselecta lolu nyawo ufake kabusha futhi, manje sengiqala ku-frame 26 and then sengizogcina ku-frame 38 okwamanje, makuthi i-movement ende ugcine sekuleyo frame leyo, and then bese ngithi calculate futhi, senginolayini wami la, and then sengizokwenza yonke lento ade ngiyenza, ngiphakamise nani nani, and then-ke bese ngiyawudelete ngimuvela kokunye.
So sengizokwenza ngi-fast forward bese uyabona. Okay, unyawo lami sengiliqedile alukho perfect, ngizoklikha la, susa loya layini loya, play. Sesiwa kanye kanye, lona-ke alimuvi la ngemumva. So kumuva lapha kuphela, ngingaku-animate nalokho kude kuphakama kanje, but ngizokuyeka okwamanje. And then bese ngiza kulona-ke, so lo indaba yakhe, usuka la, qala nje la ukuphakama somewhere ngima la, ngizothi A, and then ezuyofika laphaya, and then ebuye futhi. So into engizoyenza, ngizoqala nje la ku-1, ngizothi 1, ngigcine ku-220, bese ngithi calculate. And then now sengiyabona ilokhunga ipath ahamba kuyona ephakama kanje. Sengiyabuya-ke ngizo-analyze-ke iqolo lami ukuthi lihamba ngakho yini. Into engifuna ukupay attention kuyona indlela elimuva ngayo. So mengihamba ngithi kanje, so ngathi liyaphakama bese ngathi liya phambili kanje, bese lithi kanje, and then bese ngathi liyaqonda le phezulu, bese lizothi qa. So up, up, and then lithi kanje. Ngenxa yalokho sengibuye kulo line lo, ngifake keyframe just ukunyusa kancane libeka so. So lifike linyuke, liphakame lithi, and then-ke bese ngathi liyaqonda liya phezulu lizothi kanje. Then ngibuye la before nje la ngizolithi kanje, just ukuthi ulayini wami ufollowe kahle kanje ya. So khona into eyenzekayo lapha ngathi uyabhampa uthi kanje emefika phezulu, but angikuboni laphaya. So sengizobuyela nakhona eduze ukuthi malifika nje, yes liphezulu la, ngizolinyusa kancane lithi, and then mese lehla lisheshe lihlale phansi. Ngizosondeza le keyframe nje la, ngithi update nazo-ke, so selizofika phezulu and then lithi qa kanje. Let's see. Kodwa melifika lenza lokho ngathi lifike libe nophini elijika kuwona laphana nje, limile li-still yabo kanje, ngathi khona into efike ligacele kuyona kanje ya. Liyanyakaza lona kancane yes, but sengizoza la eduze ngizo-refine mina-ke manje ngokwami. Kwenye inkathi ukuthi ligcina kule keyframe and then wonke la amanye enza ukuthi libe slow too much, and then ngingawa-delete, ngi-update, and then bese ngibona ukuthi yini enye engingayenza ukwenza le part le ibe ngcono. Update, mhlampe ngingaliphusha liye phambili even more yabo. Ngibuye lapha nendawo ngizo-add ulayini ukuthi just lehle, and then melifika la lithi ukuphakama, and then bese lenza kanje ya. And then selingabuya-ke lithi sengiya-adjust-a laba. So lokho akusekho dependent ekutheni i-hips lihamba kanjani kwi-reference yabo, cause le part imile anyakazi. Sewungconywana but umlenze wami ngathi uya-stretch-eka laphana, so ngizo-adjust-a la elifike ligcine khona phezulu. Ya sekungcono-ke manje. Up, sengibona? Yes. Enye into
okumele uyi-check-ke ispeed se-animation yakho. Yabo la lihamba kancane, yes, la but khona le part le nakhu ngimala liya speed up lithi shwi and then bese lithi slow down, yabo. Let's check. Yabo nje le part le liba fast and then bese ba slow down-ke. Kwenziwa I think umhlane mawuthi kanje uzothi leyo energy leyo, yabo. Okay, and then-ke la usuzozwa ukuthi okay iqala mala lento le. Ngizofaka i-keyframe ngi-delete and then kumele lihambe fast ukufika la likhona phezulu la. Kumele lihambe fast ukufika la likhona. So into engayenza unciphisa ama-keyframe, ngisondeze lo ngala, mhlampe ngithathe lo ngumlethe ngala, but incipha ama-keyframe lapha nendawo and then bese lizo-slower down. Uma ngisi-update, even if lona ngingathi ukumsondeza phambili, just nje i-distance ibe nkulu laphaya. So let's see. Yabo. Kodwa useslower down kakhulu-ke kule part le. Then-ke sengaya asondele nama-keyframe la okusho ukuthi ahamba slow la afast, sengamhlehlisa futhi nala, just ukwenza nje kanje. Lana ngithi ukumsondeza ukuze ibe fast leya ndawo. Lana nakhona ngingathi nje ukumuthi kancane, ngithi update, you know. Okay, okunye engunothisayo ukuthi emeseza la phezulu ufast inyana kanje, yabo, ukufika laphaya. Sengizobuka la. Ngithathe le keyframe le mhlampe ngiyehlise kancane ukuze ezoba maningi la and then be faster. La ngimsondeze nje lapha impela. Then uzoba fast la, usezoba slow kakhulu-ke seza lana-ke. Mhlampe meseza la, le keyframe ngiyihlehlise nakhona, ngithi update, just ukuthi ibe maningi then uzoba slow eseza la. Uyayibona leyo nto leyo. So kanjalo nje ukuhlehlisa ama-keyframe, ubuke la ukuze be-faster uyawaqhelisa, is-aid waqhelisa la kwi-timeline noma kuwona straight la kulelo khunga, kule part le uyawahlehlisa. Mayisondelana kuzoba slow la, kuzoba fast la. Mayisondeza ithi kuzoba slow la, kuzoba fast la. Izinto ey'kanjalo nje. Makudinga ukuthi ufake i-keyframe la, uyalifaka ulimove left and right and then usunento ekanjeya kancane kancane bese liyahlehla-ke. Nakhona maselihlela uya-analyze ukuthi lihamba kanjani. I feel like lifike ngathi lithi and then bese lizohlala phansi kaso. Let's see. Simdelete okwamanje. But nje ukubuka ukuthi okay, kodwa maselila ngine-sure ukuthi lithi kanje. So sengizobuyela la kule part sengizoyi-fast forward-a kancane. Ngenza basically lento ade ngiyenza ngenkathi yaphezulu, ngi-shift ama-keyframe, ngi-adjust i-part yami ebe fast kwezinye iy'ndawo, ebe slow kwezinye iy'ndawo, just like kade senzile nje. So just take your time, urefine leyo ndawo leyo, vele wenze i-animation engafani neyami since uneyakho i-reference. So there's no need ukuthi ubuke mina ngenza all the way since usubonile ukuthi okay, the basic idea ukushape i-part yakho ihambe kanje. Uma kuthi khona ungalungi you delete, uqala phansi and then slowly uzothole into cishe ngathi uyayithanda, yabo. And one tip lana singazo-update la ukuthi sifuna indlela yethu iqale la phezulu, let's say ku-144. Sithi enter, sithi update part ukuze le part le eyaphezulu singabe sayibona cause iyaphazamisa. And then sithi play. I think uhlala kahle. Sengathi engaslowa down kancane emesezohlala esikanje. So singathatha le frame le sithi ukuyihlehlisa kancane nje, sithi update ukufaka ama-frames amaningi and then-ke bese siza la
mase ezohlala sipress u-I ufake keyframe, leyo keyframe siyihlehlise kancane to add more frames in between. And then nanka ya and then sekuzothi slow down and then bese kuthi ke let's see. So sekunaleya sort of cushion laphaya emesehlala and then bese hlala kanjeyana ke. So seku-right kanjalo and then next into ekhona i-rotation leya angithi ukuthi ilokhu ngayakho iqolo lakho ukurotate le phambili. So if ubuka kahle ngala aliqala ukurotate until somewhere around this point yabo. So letha le frame la sesingayi-rotate phela kancane nje sithi R kancane kanje sithi and then bese liya-rotate all the way liqale li-rotate kancane uqondile la yabo and then singalibuyisa ke sithi R uqondile kancane then bese liya-rotate la eligcina khona ukurotate ilaphaya somewhere laphaya. So thatha lo simdelete la sithi R simehlise bheke phansi kanjeya yabo and then ugcina laphaya ebese enyuka kancane unyuka kancane kuleya point leya. So faka u-I sidelete lo sibuke unyuka kancane not kangaka ya then just kancane kancane emedlula lapho eyaphezulu and then bese eqonda emesema laphayana sidelete lokho kancane. Let's see. Okay. And then lana sengathi singasheshe simphakamise a little bit more. Yabo ispine sina leyo nto leyo and then lana vele akanyakazi kakhulu bese kuthi le part sebuyele ezansi ngiyayi-fast forwarda cause it's the very same thing nje ngibuka i-back ukuthi ihamba kanjani and then ngi-adjust kanjalo until ngize ngibe happy nge-animation yami. Up and then down yabo se-rotate kahle and then after lapho ke regarding laba wenza the very same thing yabo but sengathi ungaqala wenze sure ukuthi bahamba kahle before uzoba refine. Okay, now so selecta lo si-click la ukususa leya line loya. So i-animation yami mayiqala asibasuseni okwamanje. Okay, uhleli akenzi lutho for leya moment leya. Maybe la intamo singathi ukuyise emuva just kancane isifuba sise phambili yabo kube nalokho ngathi uyaphefumula nje. And then ke kuna le moment la kumina i-stiff iyahamba ifikime ebese yaphambili bese ngathi iqala yaphambili after kulokhu nginyawo. So sengathi la engaphakama eze kanje ezothi vele ubuka phansi la indlela azosukuma ngayo mhlawumbe nekhanda leli kuze soqala nge-animation clean yabo. I like that. So ngenkathi yaphambili ikhanda sisukulidelaya just kancane maybe nentamo nayo ithi ukudelaya just kancane so kube ngathi kuyadonseka kaso mhlawumbe seliphakama kakhulu just nje kancane nje yeah and then bese yaphansi and then la esiyaphansi khona la somgobisa even more nekhanda siliphushe silithi. Let's see. Okay, usesmooth but then ke now the time esedonsa sikanje asibadilela abancane bengathi bayadonseka kaso before beze bezolokhunga bezohlala nanso yabo sekunaleyo animation esmooth laphaya ngenkathi ephakame esikanje
lo uyabadonsa ukuthi bephambili, and then laba badelaya ngemuva kancane nje, just kancane, including ikhanda. Let's see. And then-ke mese bezofika la phezulu, uzofika kuqala yena, and then bese bemlandela ngemuva-ke. Sisazo-offsetha lezi zinto ukuthi zingamuvi kanye kanye, cause angisarelaye khona kwi-reference yami. And then up sizoza kulo u-right la, tilt this frame, sithi I, delete leli. Uyena ubadonsa beye phambili angithi, so engathi ukudelaya kancane, and then bese ethi kanje efike delay kule part le ukuthi aphakame. Let's see. Yeah, delay ukuphakama, and then bese badonsa fast usiya phezulu. Maybe sithi delay just a bit, bese yaphezulu until this frame. Yeah, mhlampe bese yaphambili kancane la kanje. So sesibuya kulaba abanye, siza kulo u-right eza kanje ya, then bese beyaphambili-ke kumele delay kancane movement yakhe compared to lo. So siwaqhelisa ama-keyframes, uzothi kube ngathi udonsekela emuva kancane, and then eze la phambili la ezogoba kanje, mase phakama kube ngathi uyadonseka kancane, and then mase sifika la edonseke even more long imdelete, then efike ke phezulu kube okugcina yena ozoqonda like so, and then bese yaphambili ke kancane, and then usiyadonseka kanje ya. But then lana ke uhamba kancane kakhulu, sesingabuyisa nje lama frames. Okay, la u-right la, then umzimba umiya phambili uzofica vele, but the time ngathi uyahamba bengathi udelayele emuva just kancane, and then edlule senzela nje engabi stiff before umzimba umuve. Maybe singamuthi kancane back, vele la uzogoba uzothi kanje. So uzodelaya ukuya phansi just a bit, delay ukuya phansi, la delay ukuya emuva, and then ke bese yahlala ke esezothi kanje. So size kulaba lo indlela adonseka ngayo u-right kanje, but usedonseka kakhulu, so sengathi nje ngathi kancane, and then bese esezoma kanje. Yeah, let's see. Yabo, ngiyayithanda indlela enza ngayo laphaya. Okay, so emese la ku-right ukuthi emuva kaso, and then uselandela lona-ke manje. Lo uyaphambili naye ephambili kancane, but uqale ngathi uyadelay kuqala kaso. Then-ke lo bese ngathi emuva, lo uzosala phambili, just nje ukuthi kube ne-movement encane. Sebeqala ukuhamba la ne. So mase beqala ukuhamba yena ngizomdelaya just la phezulu, adelay even more, ebese yaphansi edonseke even more laphaya, bese
ncika kaso bese emuva-ke. So let's see. Ayikho smooth movement yakhe. So into engigaltile lapha ukuthi i-hips elidonsa leya part leya so ayisheshi ukujika but then ke ingabe siba stiff nayo. So kumele athi just kancane nje ukutshengisa ukuthi uyadonseka and then ke ebese edonseka even more. Ebese yadlula ke eza la phansi kanje emese ezodonseka kaso. Then edonseke even more. Then ebese ethi-ke. And then nale part le ngizoyi fast forward again kancane nje but you get the point nala ukuthi ngenzela nje ukuthi movement yami ibe smooth especially la emefika khona sekumele ehlehlele emuva lapho akakuniki movement smooth kahle yabo. So njengamanje ezubona angisebenzi as before cause nami ngihambile ngaya ku-YouTube, you know, trying to refine ama skills ami, ngabuka more tutorials ukuthi kanjalo cause that's how I learned i-animation. Angiyela ngesikoleni empeleni yabo. So ngabona ukuthi okay abantu abaningi abathi mebeqala bese beya kwi-graph lapha be-adjuste khona uthola ukuthi i-animation yabo ismooth ngalendlela only by using i-timeline. Bathi nje sebefika kwi-graph lapha sebeyo-adjusta ama-look ngama-curves uthola ukuthi i-animation isi-right vele it's 80% done yabo. So nami I'm more towards that kind of workflow ke manje ke. And then so uzohamba just adjust uzobona ukusebenzela ngcono. Uma kuthi akulungi it's fine ungadlula kukhona. Sometimes ukuthatha i-break nje from i-project uye away ubuye uyenze noma uyishiye lapho usuyobuye improve futhi again. Anginankinga nalokho but ungasho give up. But then again if ungalungi just give yourself a break udlulele kokunye phambili kanjalo. That's how you're gonna improve. Then lapho bese sibuya ke sokwenza intamo nayo soyilandelisa ngemuva. Mase la iyasalela kancane ingathi ukuya phambili. Yeah. And then izothi ngala but kule moment le bengathi yadonseka just emuva kancane. Then izothi yes igobe even more la mhlambe mase kuza la phezulu and then bese izoqonda ke. Okay, ezubona sengenzile la le part le iyaqonda ithi push umzimba ukuthi ephambili kancane. Yabona lo nesifubo siyabuya sithi kanje kanye nentamo kanje. And then ibise yagoba all the way ize la isizoba ready ukuthi inyuke phezulu kanje. So iyagoba ize kule point iqolo lalithe khona and then ibise iyadonsa. So idonsa yonke lento engalapha but okwamanje kusayiyona nje ibise iyaphakama ize phezulu bese umzimba nkathi umuva iqolo lithi liyaphambili ngemuva and then yona ngilandelanisa kancane bese kufika lesikhathi ukuthi izohlala phansi ke. So ngenkathi lehle iqolo ilandela ngemuva nayo cause isinqa esilokhunga esilida i-movement yabo. So ngenza sure ukuthi bonke balandela kahle kanjalo. And then kodwa ke bese izolokhunga izokwehla for le part yaphansi igobe ithi kanje. Suke la igobe ithi
ebese iyadonseka igobe kancane esezohlala phansi and then bese emumva-ke so mekuyile part kuphela up and then down. Okay, and then manje ngizokwenza ikhanda ngizolivula la ngidelete lama keyframes akhona okwamanje I think li right lithi kanje li right lila ngizothi I mhlambe liqale libheke phansi kanje kube ilona elidayo lithi kanje bheke phansi and then bese liyaphakama ngathi uhlehlisa la. Okay, liphakame lithi then la libheke phansi completely, maybe not completely, just nje kancane. Lizokudonseka kancane kanje kancane and then umzimba masu udonsa ngamawala and then selizothi-ke lona bese lizogoba nje ngathi intamo inyuka liyadonseka kaso and then melifika la phezulu and then liqonde kaso kanje and then bese siyabona-ke lapha nendawo ukuthi kwenzeka kanjani, sisuligobisa kancane bese liyabuya. Liyaphuza-ke kodwa ukuphakama ukuthi liye phezulu, ngizolisondeza kancane. Yeah, I think ngiyathanda ukuthi libe kanjalo. Mase lifike lana mhlampe selingalokhunga-ke selingabuya-ke futhi lithi kanje. Alihluphi kakhulu lona. So ngizoliyeka kancane la. Mhlampe ngoba liya phambili nje ngathi libuka phansi. So mase sehla sithi li right vele. Zobe ngathi liya phansi just kancane ukuthi lilandele nalo ngemuva lilandele and then bese lizobheka phansi. Up and then down, kodwa-ke manje isi-fast le movement. There we go. So le part le idinga ukuthi uyipractice just over and over. Maybe ngeke kube perfect kuwena nakima kokho perfect but mawusaqala but nje ulokhu uzama uzogcina uyitholile. Ubuke ngendlela engenza ngayo, ngendlela ade senza ngayo all along, yabo. Mhlampe even i-reference yakho mawuyishutha masufuna ukupractice okwesibili uzama ugobe phambili uphakame lidonseke ikhanda kanje bese uyaqonda maswehla futhi ugobe uthi kanje, yabo, kube naleyo motion nje. And then iphathi yokugcina-ke manje ilehleze siyenza ukuthi urende out your animation. So into ongayenza ukuza la kwi-collection esiyicreate ekuqaleni, click la, upress u-X, udelete le reference le, sizofaka i-camera siyiqondise kwi-character yethu because sifocus kwi-side kuphela nathi soyibeka kwi-side camera yethu. And then after lapho-ke si-add i-plane, sifake i-bevel, siyinyuse siyimeche kahle kwi-camera ukuthi ayingaveli outside i-camera. Okumele ukunake-ke lana ukuthi if uyifake ehleli phansi i-camera kumele umuve kwi-timeline ubone ukuthi uma esukuma akaphumi kwi-camera, yabo, akagamanqeni ngale and then uposition i-camera yakho ngendlela, u-adjust i-plane yakho ngendlela and then bese ufaka ama-light. Ngilana ngifaka ama-light awu-2, eyodwa ezoba ngaphezulu ize ngakwi-camera bese ngiyibhekisa ngakuyena and then eyodwa bese ngiyifaka ngakuleli side elingale ngaphambili kwakhe just ukuthi imseparate kancane from i-background. Inkinga engihlangane nayo ukuthi if uthi render image isithombe sakho sikanje sinezinto ongayidingi kunezandla kunayo yonke lento leso, sizofixa lokho quickly before urende and udisappointeke. So la ku-Blender cause yonke into isebenza kahle but once warenda kuvela izinto ongazazi, so uzoya la phezulu ku GRP Sky Armless, uvule lapho uye ku mesh, okay,
I'm not sure if banayo enye ifunction yokucisha lento le mashinyane, but konke la kunamagama a-grey khona uzokuklikha le camera le ukuthi nayo ibe kanjeya. Lokho kusho ukuthi lezi zinto lezi ayingaveli kwi-render yakho. So zonke lezi zinto lezi bese kuthi la egcineni uGeotorso lo omhlophe uzomhide naye, bese uthi la lo bhalwe uGeotorso mesh cage lo o-grey yena uzomonisa, and then mase uthi render image, and then yonke into should be fine. Into esele I think i-upper arm. So let's check. Upper arm naba laba ngezansi nabo bacishe kaso bonke, urenda isithombe ubone ukuthi is-right yini. Makuthi right yonke into, and then bese uthi render i-video, but don't forget ngokuthi wenza ama-settings la ukuthi urendela kuphi, media type, video, u-encoding, QuickTime, just like senza kulamanye ama-video esivame ukwenza kuwona. U-choose ucycles noma u-EV, depend ukuthi i-computer yakho izoba fast kangakanani nokuthi uthanda kuphi, and then uthi render animation. Otherwise I hope kuningi okufundile. Sicela ushare i-course nabanye, upractice. Ngiyathanda nokubona imisebenzi yenu whenever usuwenzile usuposta online ngikhona ku-Facebook, uTalent D Animation. Thank you so much.